Dulu tau janji-janji mau hapuskan tol lah, mau bagi pendidikan percuma lah, hospital percuma lah, naik perkhidmatan public transport percuma lah. Semua orang cakap mau buat dulu. Sekarang semua itu tak nak buat. Raya sekarang seperti surat jatuh, ditimba tangga tau. Satu persatu tangga jatuh atas kepala dia orang. Macam-macam teks dikenakan. SST naik 8%, sekarang lagi tambah lagi 10%. Subsidi minyak ditarik, subsidi petrol ditarik, macam-macam subsidi akan ditarik. TNB pun sekarang mau naik 14.2%. I really don't understand lah this stupid bloody government now. And you know who to be blamed tau? Mau salahkan siapa tau? Salahkan semua rakyat Malaysia yang bodoh pergi undi ini macamnya kabinet, ini macamnya government. Sekian, terima kasih.